Emagumbini amanumhlaba sanibona Dlamini lo sempumalanga umthandazo uthi kuwe those are open ngiyangivuleka sukumela mbukeli okhona ekhaya ubizo lwakho sukumela mbukeli okhona ekhaya impilo yakho ukuze izinto zilunge zihambe kahle lekha ngiphetheke uhlobo oluningi lwewasho uzahlukahlukene mbukeli okhona ekhaya la sigeza amathunzi amnyama emzimbeni wakho ngaba kwashonela waphela isisu wakwazi umuntu obasejele endaweni ebumnyama uyagezeka mbukeli okhona ekhaya kule ndlela ngitshela ngathi ugeza ngayo la sigeza idlozi kube idlozi yakho libe clean libe mhlophe ngasonke isikhathi mbukeli okhona ekhaya if like langcola uyageza mbukeli okhona ekhaya sibe clean libe mhlophe both side khaba mase khaba baba ngoba bakuphethe kuwe abasekhaya kini usekhama mama wakho uyageza la geza ini idlozi nemgomo utshela wona mbukeli okhona ekhaya umgomo ukhona ngiyakutshela la yafuthi yageza kulanza elimhlophe lenda ini inhlanhla imali yomsebenzi yokuphumelela la imali mbukeli okhona ekhaya iphunyuka imali engafuni ukuhlala uyafuthi ugeze ukhulume mbukeli okhona ekhaya then la idlozi lakho ukuthi likhulume nawe ebusuku ukhumbule amaphupho akho zakho ziphakame zingashoni phansi la sibhekani nesicitho mbukeli okhona ekhaya munike isicitho phupha kabi la uyafuthi yageza la imali kuwe ngahlale umsebenzi ungawuthola ungenalo ukugazi ivina kubantu ufaka imali phakathi nga2 ihlala khathi uyafutha uyageza uyakhuluma nebusiness uyakhuluma mbukeli okhona ekhaya kuze kwenzeke lokho okufunako into zakho zizoba lula mbukeli okhona ekhaya la nozinhlanhla eyakho inhlanhla iyashabalala ivele nje isivumbu nya lana ke vele kubuthana konke ocindana okuhle kube into ebukekayo mbukeli okhona ekhaya whatever uthi uyayenza iyahlangana ibe impumelelo uyafutha yageza uyakhuluma la siphethe doza open uvule izinto ezavalwa ezalokho kuba zingenzeki empilweni yakho doza open wenza kwenzeke mbukeli okhona ekhaya uzala khabe order sikhambisele ngayo ngeCourier guy mara order bekuphi order into osuke uyidinga uzokwazi ukubhekana nempilo yakho mbukeli okhona ekhaya and then la okwesithunywa mbukeli okhona ekhaya ukushiya isithunywa ethona idlozi liyaphakama lo kuthiwa isithunywa la idlozi lakho lingenele enini liye lokuphiklipiza into zakho ukuthi uyazicala uyazicala kuyahliphika okucala kuyahliphika la mbukeli okhona ekhaya kuvule kukhanye konke kuvuleke inkosi ibusise ngeke uyisole uDlamini sempumalanga umthandazi ngenkomo yakho sokuyiphethe nje siyakita khaya kufuneka malini sikunika into yemali osuka uyi-afforda inkosi ibusise ikhanyisele those are open ngiyabonga.